siku zimekwisha. Bwana nakuja, kuja huku naye Bwana, tunafufua wafu, tunaponya na kufungua, tunaombea watu wanatajirika, usisali. Mana injili yasema wataita Bwana, lakini si kweli. Watafanya ishara kwa jina la Kristo, lakini si kweli. Watatoa unabii kwa jina la Kristo, lakini si kweli. Kama yao ni fedha, kujulikana siyo kutumika. Mwanadamu sikia, ukatende sawa na maneno haya. Ukawe safi, uokoke, siku zimepita, nyakati za mwisho, someni nyakati. Ufunuo wa Yohana unatabiri haya yote juu ya siku za mwisho. Kuweni makini na nyakati tulizo nazo, kwa maana siku zimekwisha, dunia imepita hii. Haleluya. Soma maandiko, elewa, tumia akili nyingi kutafakari. Ombe Roho Mtakatifu akufundishe kuelewa vema. Unapopambanua nyakati tulizo nazo, maana ni hatari. Mambo yanayotokea, dalili tosha, ni siku za mwisho. Hakuna Adamu tena, wala Hawa, ni mwisho. Sodoma na Gomora za enzi hizo, hii ya leo. Mwanadamu sikia, ukatende sawa na maneno haya. Kayatende sawa maneno matakatifu, uokoke. Mungu anakutafuta, Mungu anakuhitaji, anatamani uokoke. Okoka dada, wanadamu sikia, sikia, ukatende sawa maneno haya. Kaya safi maisha, kaya safi, ukawe safi,
anaokoka. Rudie Mungu anakutafuta sana Baba. Rudie Mungu wako katubu. Mungu anakupenda sana. Acha njia zako mbaya, uwache kiburi cha moyo.